Operacija Overlord je bilo šifrovano ime za bitku u Normandiji. Operacija je otpočela 6. juna 1944. iskrcavanjima na plažama u Normandiji. Kada su saveznici osigurali plaže, usledilo je tronedeljno prikupljanje vojske na plažama pre nego što je otpočela operacija Kobra, proboj sa normandijskih plaža. Okončala se oslobođenjem Pariza 24. avgusta i nemačkim povlačenjem preko reke Sene 30. avgusta 1944. O francuskom pokretu otpora. Različite frakcije unutar francuskog pokreta otpora učestvovale su u operaciji Overlord. Pojedine grupe imale su zadatak da napadaju železničke pruge, puteve i da uništavaju telefonske linije i električne instalacije, što bi se moglo poistovetiti sa partizanima koji su to isto radili u Jugoslaviji. Francuski pokret otpora je sa svim aktivnostima trebalo da otpočne po prijemu ugovorenog signala preko BBC-evog radioprograma na francuskom jeziku. Dnevno je emitovano više stotina ovakvih poruka kako bi se prikrile ključne poruke.